E mamafi mananea, le alofa ma le anga le leo le atua. E ofo alofa ma whawhilo i atu le kampania ta mama tau le lea. I lau susunga le taitai, lau susunga le toi ina pensione, no veila au ma le whalitua, ia penina. Le vasenga o kampani ma utau taitai. Ai meise le nua le atua, umawhai o na tātou moli mawina ma pati patia le neifa moe moe. Le lotu le autau mawhai mo le ne marsina, o me lua afe, lua sifun maliono. Ma lo le soifua, ma lo le tau atai, ma lo le fulau manuia. Ia upu le atunuu, o le avili tonu le ifia maina. O le manatu au tu, e sua malie mea whaingata, pe a whau penga ina i tātou, e le anganga o le atua. E sua malie mea whaingata, pe a whau penga ina i tātou, i le anganga o le atua. Difficulties taste sweet when God's Spirit equips us. O le tusi whaitau, wha masino matau pu se fulwha. Whai upu e lima, se i o le iwa. O le matua, e maua mai le nei whai upu. O le ono, ma le valu. O na o Sofia lea o ia le anganga o le ali. O na saia le leona. E pei ona saia si tamai oti. Wa fo i atu o ia, wa mawai nisi o aso. Ina ia au maia o ia. O na afe le ane lea o ia e mata mata i le tino le leona. Wha auta o le vaulango meli a atoa, ma le meli i le tino le leona. Tali tonu o se tala ua lau vivilu, i la au tau wha fofonga ma sau wha longo. O le fitaia inga o sa masoni, ma le leona. I lona maa losi matautia, ma wae, au se ata maa lama, i ngā luenga mamana le atua soifua. Ola talu tonu, wha tua o tangata i le atua. Whani vaenga i wha lau teleina le mau. Vaenga mua. Ia taitai tamapea le anganga pa ia i mea uma tātou te whaia. Abide with the Holy Spirit daily. E tā ua, maloloto mafuaanga, poni tai yala, o mātango fie, e tātou te tepataula i ai. E lei mālo sa masoni, ona o lona mālosi. Na manu mālo, awa o lo ia ia le anganga pa ia. O le anganga pa ia, e le whapea wana o sifisosoani, o ia o le wō, o ie ia oe i teimi uma. Tātou te le whaatalitali se ia o mai le taua, ona whatoa sa ili lea, ma wala au i lea lii. E tatau lava ona tātou sāwa vali, pi iama pe i lea lii, ia lea au noa. Soifua o le ola whamaoni, sao, le lei malpālini, ini lui tau whaafuse ia. Ai ua whaola ina oe māu, e le anganga pa ia i teimi uma. O le whaatinonga, a mata lou, lou, o tātou waso i le anganga pa ia. Wala au lia o ia i au whainga filifilinga uma i tutonu o lou a inga. O anga matu, maso se mafutanga. So o tanga, o lo e au, ma tātou mafuta ai. Samson didn't win because he was strong. He won because the Spirit was with him. The Holy Spirit is not a sometimes helper. He is a daily companion. We don't wait for the battle to seek him. We walk with him before the battle even comes. A life aligned with the Spirit becomes a life equipped for the unexpected. Your application. Start your day in the Spirit. Invite him into your decisions, your home, your habits, your relationships. Vaenga i lua. Tātou te mawhaia mea uma i le whaatasi mai o le anganga o le atua. With the Spirit of God, nothing is impossible. O se ngaluenga, po se whaatinonga, na whaia sa masoni e matua o fongia whaale tangata. O le anganga pa ia o le atua, e mawhai ei o na whaatino, ngaluia ina vaenga, tūlanga, ma mea le mawhai o na tātou whaia.
O loo vai o tātou vai-vainga, e le o ni pāpupuni, i lo o tau soifua ma lo wola. Ai o ni awa noa tā ua nei, e o mai ei le mālosi, o le mana o le atua ma le anganga pa ia. O lau wala awina, po se tofi o filifili ai oe le atua, oe ia oe, o au, ma tātou uma. Wa uma foi o na whawhaingo fie ina, ma whamea lofa ina i tātou, e lana a fiu. O le whātinonga. Aua le fuaina pe whātusa lau wala awina i lauanga waa. Fuaina vaenga, o tūlanga, o mea uma i le mālosi anga o le atua, o lo ngalue ina i tutonu, o oe, o au, ma tātou uma. So what Samson did was humanly impossible, and that's the point. God's Spirit enables us to do what we cannot do alone. Your weakness is not a barrier. It's an opportunity for God to show his strength. When God calls you into something, he equips you for it. Your application. Stop measuring your calling by your capability. Measure it by God's power working in you. Vaenga e tolu. E liua e le atua mea whaingatā. E avea masua malie e le tofu. God can turn challenging situations for good. Wani au wala, mani tūlanga, po vaenga, na tau mawhai e whasioti pe whao le oti ia sa masoni, ua vea ma mea sua malie. O le atua, e mawhai ona ia li ua, su ia taua, misa, te vai a inga, ma whaamanuianga. Wani whaafita uli, whita, e o mai a oe, ma avea o ni tau mawha, whao sofianga, ma lau lava ma whau, po lau tangata a toa. O lau moli mau, e maua mai no fuanga, po se vaenga, tūlanga, o lo tele ei tau i vinga, ma whiwhina wa inga. O le whatinonga, tangai, vava ai, i no fuanga o lo o mai ei le o sufainga, whaasala vei. Whātua ma talitonu i le atua. O lo ngalue ina tātou i vaenga ma tūlanga uma. E o lava ina o le ao o mai le mutaanga ma o le soifua ma le ola. The very thing that tried to kill Samson became the source of sweetness. God can turn battles into blessings. What was meant to harm you can become nourishment for your soul. Your testimony often comes from the place of your greatest struggle, your application. Look again at the places you've been attacked. God may be producing honey there. Trust that God is working even when the situation looks dead. Vaenga e whā. Ia sua malie le atua lau tautua. Service to God is bittersweet. Nau ina mai e samasoni. Pe to ina mai e samasoni. Le meli mai le tino le leona. O matua sua malie lava. Maua mai lona maalosi. Au auna i le atua. E maua ai le tutongi atu. O le tau. Po le tau i mawhaamanuianga. O le tau, whaamisa e o ona. A o fuala au aina, e sua mali e lava. Usi tai, ma whalau tele atu. E maua i fo i le tau i ma whaamanuianga. O tātou wala auina, e iei lava le sā tauro. A o le sā tauro, e iei lona pale ali. O le whatinonga. Aua nei o tau, pe iau li liu ese mai ni whi tā, po ni whainga tā, e tātou te tautua ina ai le atua. O le usi tai, e matua su mali e tele. O lo talia mai oe, o au, tātou malava. Serving God carries both cost and reward. The fight is bitter, but the fruit is sweet. Obedience will stretch you, but it will also bless you. Every calling has a cross, but every cross has a crown, your application. Don't run from the hard parts of serving God. The sweetness is on the other side of obedience.
Ia talia le anganga pa ia, whaatino, ngā lue I lona mālosi. Tali tonu I le atua, e tongi ola, ma whaola ina oe. O au, tātou mai taua, ma so se whaafita auli. O pongi, o opo mai le sua malie, o ala uma e tautua ei le ali. O le fesili, o ani toi ngā le ona, o lo tau fsanga I nei, po o whaasanga mai a oe maa. O ani meli, ua fua ma tāpena ina le atua, I totonu o oe, o au, tātou umalava. Abide with the Spirit, act in His strength, trust God to redeem your battles, embrace the bittersweet journey of serving Him. My final question, what lions are you facing today? And what honey might God be preparing inside them? O le a wha mausali ina le nei mau I le pese se lau wha se furu ma le wha. Ma o le nei foi pese, sa whati ina e le sa iei le anganga pa ia o le atua. O lo awhi mai iei le atoanga o le mātou mau. Ia Samasoni, ia mai o lo fia Samasoni. Waso na oli line lola
whamanianga ai ale meli ina ia sanga whaasua maliaina lo o lua walawina na ususunga toina pensione nove malifaltua ia penina. Le nofo a kampani mau tau taitai mau apele finau e tau tuaina le atua malona finangalo. Tātou potopotonga pa ia mau ar soifua manuia ma le maloloina a wale feau ma le ngaluenga le atua. Le kampani a tamama tau le lea iau tau soifua mau tātou olaina le soifuanga o Samasoni. Ia ai ola leona o ile au auna. Ono Yesu. Amene.